Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba pagi ini belajar surah Yasin. Ada Mbak Sutriati. Sutriati apa ya? Susah banget namamu. Sutriati Wil- Wildan. Sutriati ya? Wil- Hah? Betul? Iya, iya Pak. Sutriati. Sutriati. Betul. Namanya Titi berarti kalau ini. Susut. Nama panggilannya. Nama panggilannya apa kalau dipanggil? Hmm, terserah Jadi panggilnya. Ada yang eh, panggil Wildan, ada panggil Atri, ada yang panggil siapa lah. iya kalau Sutriati kan Mbak Susut mau kemana Ada yang gitu Mbak panggil Susut. Ati, ada yang panggil Ati. Mbak Ati iya suka-sukanya dia ya. Gitu. Tapi sering dipakainya Wildan ya, nama ayahnya. Iya. Oke silakan tahun mulai. Bentar, Pak. Aduh, deg-deg. Hmm, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. jangan In- jangan kesedak-sedak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Gitu. Biar ngalir. Diulang, Pak. Agak ketahan sedikit itu. Groginya hilangin. Masa udah ngajarin orang-orang masih grogi aja. Ya. Yasin wal Mm-mm. Qur'anil Hakim. Iya. Kemudian Innaka laminal mursalin. biasa ya kamu jadi gurunya, saya jadi muridnya. Innaka laminal mursalin. Kemudian Ala siratim mustaqim. ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kemudian Laqad haqqa ala aktsarihim la yu'minun. laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna Jangan, kamu masih ja'alna tuh. I-nya jangan dipanjangin. In, inna, ya oke. jangan Salah. ini hati-hati ya. Ini pasti penyakit yang lama Iya, muncul lagi tuh. I-nya kosar, pendek. Yuk lagi. iya Pak. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqan. Kalau nggak kuat Coba Pak. bagi dua nggak apa-apa. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fatqani fahum Kenapa ininya kelambatan. panjang? Ininya pendek. Nah, Iya, tenang, tenang. Bagi dua aja. coba sampai ke A bisa mana? Nah, kalau nggak kuat, Gimana? inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Gitu bisa. Bisa di Oke, a'naqihim bisa. Diatur aja di mana kuatnya, nanti ulang lagi. Yuk. iya.
Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Terus aglalang. Fi Lain. aghl Dari fi mana? fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum Iya, fahum pahum. muqmahun. Coba Pak ulang lagi. Ya, Ya, lagi. fahum muqmahun. Mm-mm. Ah, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Kemudian waja'alna min baini aydihim sadaw bukan sadau, sada sadau gitu atas. sadaw ya, Mm-mm. bentar Pak. Bentar ya Pak ya. Ya. Ayat berapa itu Pak? Ini ayat 8. 9 sekarang. Inna ja'alna fi Waja'alna dulu ya. oh itu tadi udah ya Pak ya tuh. Diulang lagi. Tadi sadarnya sadan. Wajah Bukan sadan. Sadang. Bidan bawa Al-Quran Sadang. sendiri aja ya Pak ya. Oke, silahkan nggak masalah. Biar sambungannya Ya boleh, boleh. waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum Mm-mm. saddan Jangan buru-buru. fa'aghshaynahum Sadang, ya. jangan buru-buru di tasjidnya. Saddan fa'aghshaynahum fahum la yubashirun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Kemudian وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya, silakan. Wasawaun. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Sudah bagus, cuman kurang menikmati bacaan. Jangan buru-buru. Ya, deg-degan itu. Jadi kayak di depan tuh ada polisi lagi ditilang. Kamu mau kemana? Mau ke Semarang, Pak. Jadi kurang lancar. Jangan usah ini ya. Pegang sesuatu atau ambil napas dalam-dalam, insya Allah ya. Udah bagus. Ada sedikit kesedat. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib
فبشره بمغفرة وأجر كريم. Kemudian Inna nahnu nuhyil. nuhyil. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa arahum. Suara kamu kok jadi suara moped ya? Kenapa? Kadang-kadang kadang-kadang Apa, Pak? stabil, kadang-kadang ada kayak, nanti kalau nggak percaya tanya yang lain dah, tapi kadang-kadang apa pengaruh internet, apa Iya, pengaruh, internet, Pak. ya jadi gitu, kayak moped, heeh, masya Allah, nggak apa-apa. Sampai mana tadi? Iya, Pak. Ya, coba lagi. 12 kan? Iya, 12. Inna Inna. nuhyil mauta wa naktubu ma Hamasnya mana? qaddamu. Wanaksh, hamasnya nggak kelihatan, nggak kedengeran. Deketin mic-nya. Mhm. Nahnu nuhyil mauta. Inna, tenang tenang tenang. Inna, ayo. Mhm. Oh, Jangan grogi, mamanya mau dinikahin. Orang-orang kan mau nikah tuh kadang-kadang suka grogi. Ini kan suka baca Quran ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tenang non, tenang. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum Iya, maknya agak kurang sedikit nggak apa-apa. Terus wakul. wa kulla syai'in ahsaynahu fi mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddatharahum wa Nah, itu tadi kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Terus wadrib. wa riba lahu Kenapa internetnya? Hei, non. Internetnya kenapa? Astagfirullah. Yuk silakan. 14 ya? Iya, 13 sudah? 14 sekarang? It Oh iya, asalnya ya? 13 belum. Belum 13 belum. 13 Tadi belum ya. katanya nganunya. Iya. Wadrib lahum ya tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Nah di wad sama idnya gini ya. Do itu kebayang nggak sih? Eh, nenek-nenek kakek-kakek yang giginya udah nggak ada. Lagi makan om wab tuh wab ditangkap tuh ya Wow, ditangkap wab wow. ditangkap. Jadi ditangkap tuh apa istilahnya? Kalau lebih gampangnya, berimajinasi, mohon maaf, kita mau buang angin, tapi ditahan gitu ya. Iya, iya. Wow tuh, wow. Wow. Banyak orang yang salah dibaca do ini, kadang-kadang mulutnya dia ditutup, kalau ditutup kan wadrib jadi D. Oh, kayak Iya, waladhdallin sama walab tuh jadi ke B, padahal bukan. iya. Ada juga yang dibuka waladalin, bukan. Tapi waladhdallin, wadrib tuh. Kamu kurangnya di sini kurang kurang wad. Coba. Sama di ini nih ya dengerin ya. Nanti ulang. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah zal. Ja'ahal mursalun. Coba lagi. Iya, halo? Abal Korea. Ada nggak? Putus-putus lagi. Ya Wadrib lagi. Allah ya Robbana.
Ujian, nggak apa-apa. Terus Wa واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون kemudian arsalna. إذ Il, أرسلنا il. إذ Ini agak إذ susah, il. إذ Ah, il. Lidahnya kayak digigit إذ ya, dilipat, di il. depan itu kan Pak, ujung lidah kan? Di ujung lidah. Sama إذ zal. Jadi kalau latihan zal itu sama seperti latihan sa. Sa kan gampang tuh. إذ Sa, zal. Ya, il ya. إذ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما Internetnya Ya putus-putus. Allah, Kenapa? luar keras. Bentar Harus Pak, coba bisa di pindah, sini Pak, udah Pak. pindah atau Nih, matiin udah dulu, turun dulu. nih ke teras jemuran. Coba di jemuran. Sekalian berjemur. Yuk, Il arsalna ilaihi musnaini فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ya lagi. arsalna Mm-mm. ini fakadzabuhuma Putus-putus. fakadz Kenapa putus? fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Putus-putus. Ya Kenapa? Allah. Jadi pakola inna ilaikum kom tiba-tiba sahur nggak ada ya. Coba itu lab dulu. Lagi, Mas. Oke. Nyoba lab. Silakan terusin. Id arsalna sekarang. Id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibna ilaihi Arnya arnya musnaini putus barusan. Tiba-tiba id. ya Nah, Allah. id arsalna ya. Ib ib Id arsal. arsalna. Ada nggak? Mm-mm. Ada nggak, Pak? Ada. Id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Mm-mm. فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا Jangan buru-buru. Oh, internet tadi. Bisa dising ikhfa ditahan. Bisa dising ya fakol. bisa بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Iya, id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Terus 15. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أستغفر misluna. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن Iya, وما wama. أنزل الرحمن من شيء إن Jangan buru. Min syai'in. Jangan buru-buru di situ. eh, dari mana tadi Pak? Min syai'in nih. Min syai'in. In. من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Hamasnya nggak keluar. Mic-nya ya. Illa. تكذبون. Terus. Qalu rabbuna.
qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kemudian wa ma. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Kemudian qalu Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azab. minna, minnya Iya, guna dan matobi'i. Ayo lagi. dari mana, Pak? Dari Wala dari wala yamassannakum boleh. wala yamassannakum minna azabun alim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Kemudian Qalu ta'irukum ma'akum a'in duk astagfirullahaladzim a'in dzukkirtum bal antum qaumun musrifun. qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kemudian Amin akam wajah astagfirullahaladzim. putus-putus. Wajah amin. Amin akainati rajulun yas'a. Rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Kemudian Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. jangan ter, jangan terburu muh Matadun, jangan buru-buru. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jangan muhtadun, jangan buru-buru, diulang. Buru-buru tadi. Ayo, gak enak nih nikmatinya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran muhtadun. Putus-putus, kenapa lagi? La yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u man la Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kemudian Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. A'attakhidhu min dunihi Hanya alihatan panjang.
alihatan, A-nya panjang. A'attakhidhu min dunihi Astaghfirullah. alihatan, ya. A a'attakhidhihi A'attakhidhu. Putus lagi internetnya. a'attakh A'attakhidhu. a'at a'attakhidhu min dunihi an yuridnir rahman Mhm. yu yuridni Iya, Ridwan, durrillat tuh ini. Rahmanu bidzurril la tughni Bukan anni bidurril, nggak ada tasdid di situ. fa'illa bidzurril Iyuridnir rahmanu bidurril, bukan bidurril, ya. bidzurril ya. Yuridnir rahmanu bidzurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Iya. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridnir rahman bidurril la tani anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Kemudian ini Inni idzal lafi dhalalim mubin. inni idzan lafi dhalalin mubin. Amantu bi rabbikum fasma'un. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Ceritanya ini. Wa ma anzalna ala qaumihi ba'dih min ba'dihi min jundin minas sama' min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Ya hasratan 'alal astagfirullahaladzim.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به Il إلا ك boleh kan Pak? ya, boleh boleh. Illa kanu. إلا كانوا به يستهزئون Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا أستغفر Iya benar, habang benar. ragu Pak tadi Mm-mm. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من أستغفر من نخيل. وجعلنا فيها جنات من نخيل Boleh. nggak enak banget Iya, min nakhi astagfirullahaladzim min min nakhil. nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان So, bukan الذي tub. So, sub kedengarannya kayak tub ya. Mungkin sub bibirnya sub terlalu ini. So, kedengarannya kayak tub tadi. Sub, yuk. sub Mm-mm. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lail naslakhu min astagfirullah. Naslakhu minhun nahara fa idahum muslimun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muslimun. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yang Yamnya yang ada M-nya tetap. Ada iya, ang tapi ada M-nya tetap iklabnya ya. Jangan yang, kalau yang nanti jadi ikhfa. Lasyamsu iya, yang bindeng iya. Ya. iya. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Nggak kuat. Mhm. Wa kullun fi falakin yasbahun. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falakin yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna duriyah. Durri, Iya. durri. Wa ayatul lahum anna hamalna durriyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqnahum Lahum, mim ketinggalan la-nya. oh Wa iya, Pak. khalaqna lahum. Astagfirullah. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum. Pendek. Fala sarikha lahum. Pendek. Iya. Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum. Fala Fala. sarikha lahum wala hum yunqadhun. Wa in nasha' nuriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Qadhun dal. Wa lahum yunqadhun. Satu lagi sampai sini dulu deh, sampai 4 ya. Illa. Iya. Illa rahmatan minna wa mata'an. Mhm. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Illa
rahmatan minna wa mata'an ila hin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bagus, banyak cuman Kak ada beberapa tipsnya. itu aja grogi sama internetnya ya. Nanti diteruskan Iya. lagi. Ini kebetulan habis ini yasinan juga, mudah-mudahan jiwanya Rahmat tenang ini. Biar nggak pergi. Kemarin kan Rehan pergi, Eni pergi, Wanti pergi, Anana pergi. Mudah-mudahan Rahma nggak pergi dibacain Yasin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.